Umculi ojwayele ukudansisa abantu enkundleni yokuxhumana eyiwuchungechunge uTikTok wengane zakwethu Ingcebelebane isidecide ukukhipha iqembu elisha elibizwa ngama-MBZ elinengoma emnandi kakhulu laphana wengane zakwethu ethi umuntu olala neboss emsebenzini ubonakala ngombala laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula uma wayibona ipromo yale ngoma laphana wengane zakwethu. Laphana ngezansi kwevideo ngiyacela ukuthi laphana ungene kwi-comment yethu yokuqala laphana wengane zakwethu uzothola i-link ezokuthatha ikubeke kule ngoma bese uyabuya comment ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ngeke yini udanse nawe ku-TikTok ngale ngoma. Uma umusha ngiyacela ukwenza okulungile ucinze subscribe cinze nebell ukuze uzothola njalo ama notification mas poster ivideo entsha. Si-channel ama phambili umkanya kude sithi siyabonga. Suzitshela ukuthi ngolile nami angizange imali yomntana wakho ngifona suzitshela ukuthi wena le mali ngiyidla